Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ibyishimo ni byose mu mujyi wa Bukavu. Abaturage barimo kwakira M23 mu byishimo byinshi. Abakecuru, abasaza, abasore ndetse n'inkumi bose barimo kwakira M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ndababwiza ukuri ko ibyishimo ari byose mu mujyi wa Bukavu. Nk'uko murimo kubibona kuri aya masanamu, murabona ibyishimo biri mu mujyi wa Bukavu. Uyu munsi ku igenekerezo rya 16 abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi wa Bukavu ndetse begukanye intsinzi ikomeye cyane muri uyu mujyi wa Bukavu. Abasirikare ba FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo bataye umujyi barirukanka cyane. Amakuru twamenye nuko bahungiye mu bice bya Uvira, abandi bakaba bari mu gace ka Kamanyora. Amakuru yizewe aravuga ko abasirikare b'u Burundi bo barimo kwambuka bagasubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu. Ndababwiza ukuri ko ibyishimo ari byose. Abasirikare ba M23 barimo guhoberana n'abaturage mu mujyi wa Bukavu. Abakobwa b'inkumi barimo guhoberana n'abarwanyi ba General Makenga. Barimo gufata za selfie ndetse barimo kunyuzamo bakamwenyura, bagashyiraho uturirimbo twa morale maze bakabyina. Nimwirabire namwe ingene byifashe muri uyu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo kubyina intsinzi mu buryo bukomeye. Umumenyesha makuru wacu uri mu mujyi wa Bukavu aravuga ko ibyishimo ari byose muri uyu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bakirwe neza mu buryo bukomeye. Amakuru aravuga yuko ku mupaka wa Rusizi abarwanyi ba M23 bakirwe neza. Abaturage bavugije impundu ndetse bakoma amashyi ndetse bagaragaza ibyishimo bikomeye cyane ubwo M23 yari imaze kwigarurira imbibe z'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Umupaka wa Rusizi ku ruhande rwa Kongo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Imbibe zose zihuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu zirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibyishimo ni byose rero muri uyu mujyi wa Bukavu. Ngira ngo namwe murimo kwirabira amasanamu ariko arasigura byinshi. Abakobwa bo mu mujyi wa Bukavu bagaragaje ibyishimo byinshi cyane. Bakiriye M23 mu buryo budasanzwe. Abasore bo muri Bukavu baganiriye na General Bernard Byamungu urongoye imirwano muri kariya gace. Yababwiye rwose ko bafite amahirwe yo kujya muri M23 bagafatanya kurwanya ubutegetsi bwa Kisekedi. Muri kano kanya turiko turavugana kandi ndabamenyesha ko ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo M23 yamaze kubyinjiramo. Ndasubiramwo. Ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo General Bernard Byamungu yamaze kubyinjiramo. Yamaze rwose kugera ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse General Byamungu yavuze yuko agiye kuba ari muri kariya gace mbere gato yuko M23 ishyiraho ubuyobozi muri iriya ntara. Ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yarabitaye arirukanka arahunga. Yahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero General Bernard Byamungu wa M23 yamaze kubyigarurira ndetse yaganiriye n'abanyagihugu ari imbere ya bino biro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo.
ibice byose byo mu mujyi wa Bukavu M23 yabifashe. Nta musirikare wa leta ukirimo kugaragara muri uyu mujyi wa Bukavu, abarimo n'abinyegeje mu mazu babuze uko bahunga. Abandi bose birukanse bahungiye mu gace ka Uvira, ndetse abandi bamaze kugera muri Kamanyora. M23 rero nayo irimo kubyina intsinzi mu mujyi wa Bukavu. Ndababwiza ukuri ko ibyishimo ari byose. Abarwanyi ba M23 baravuga ko ababyeyi babo bahunze ubungubu noneho bagiye gutaha mu gihugu cyabo. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bamaze kwirukana abicanyi ba FDLR ndetse n'imbonerakure zari ziri mu mujyi wa Bukavu. Ubungubu umujyi wa Bukavu ugiye kubona amahoro nk'uko General Byamungu yabiganirije abaturage mu mujyi wa Bukavu. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bukavu, ubungubu amakuru aravuga yuko bagiye gukomeza berekeza mu gace ka Uvira. Aka gace ka Uvira gahana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko ibi bintu byateye ubwoba cyane ubutegetsi bwa Gitega. General Evaristo Ndayishimiye yabuza yacira n'ayamira. Arabibona neza ko abarwanyi ba M23 babandi yarwanyije inshuro nyinshi, akohereza abasirikare muri Kongo ngo bajye kurwanya M23, ubu noneho agiye guturana nabo. Abarwanyi ba M23 bagiye kwegera neza umupaka w'u Burundi. Amakuru aravuga yuko General Ndayishimiye yabuza yacira n'ayamira kuko imigambi yiwe yose yamaze kumupfubana. Ubungubu yabyanga yabyemera agiye guturana na M23, ndetse M23 igiye kugenzura umupaka wa Kongo, nawe agenzure umupaka w'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurungika abasirikare benshi ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ndetse ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi bamaze kubishinga neza ku mbibe z'u Burundi na Kongo. Hari n'amakuru avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kurasa kuri M23 mu gace ka Uvira. Gusa abigwezi vya politike baravuga ko iringiri ryaba ari ikosa rikomeye cyane General Neva akoze, ngo yaba yihamagariye ndetse yaba arimo kwikwegera akarambaraye, kuko M23 yahita imwambukana ndetse ikaba yamugirira nabi mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko abasirikare b'u Burundi bo rwose barimo kwambuka bisubirira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bari barimo gufasha FARDC, barimo kujabuka banyuze muri Uvira, abandi bakanyura muri Kamanyora, barimo kwisubirira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu biteye isoni cyane ku gisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC. Bibwiraga ko bazatsinda M23, ariko irimo kubahondagura ku manywa y'ihangu. Mu makuru yacu ari imbere turaza kugaruka ku by'abasirikare b'u Burundi, ndetse tugaruke no ku isanganya rikomeye cyane abarundi bahuye naryo muri iyi mirwano yo mu mujyi wa Bukavu. Mu makuru yacu ari imbere kandi turaza kurabira hamwe ibiriko birakorwa n'igihugu cy'u Burundi mu kwitegura intambara ikomeye bavuga yuko bagiye gushozwaho n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakanavuga ko M23 ubwo yageze muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza imirwano igiye no gusatira igihugu cy'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Muri aka kanya ndababwira ko mu mujyi wa Bukavu ibintu bimeze neza cyane. Mu mujyi wa Bukavu ibyishimo ni byose, abarimo guserebura baraserebura intsinzi ya M23, ndetse abajene barimo kugaragaza ibyishimo byinshi cyane. General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi amaze gutangaza amagambo akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'aho M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu, ibintu byakomeye cyane kwa General Evaristo Ndayishimiye. General Neva kwihangana biramunaniye, ibintu biramukomeranye kuko arabona ko intambara irimo gusatira igihugu cy'u Burundi, ndetse afite ubwoba ko M23 yaba rwose igiye gukomeza yerekeza ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo.
Generali Evaristo Ndayishimiye aravuga yuko nyuma yuko aganiriye n'ibihugu bibanyi by'u Rwanda rwose ngo ibitero by'u Rwanda ntabwo bikibasiye igihugu cy'u Burundi, ariko ngo abarundi bakomeze barikanure kuko ntawe uzi umunsi w'igisambo. Generali Neva aravuga yuko ibitero by'u Rwanda ngo bitakibayeho mu gihugu cy'u Burundi, ariko agateguza abarundi ko bagomba kurikanura, ndetse akavuga ko igitero cy'ibisambo gishobora kwibasira Uburundi. Ibingibi nabyo birimo kwivuguruza gukomeye. Abitangaje nyuma y'aho M23 yinjiye mu mujyi wa Bukavu, ndetse abasirikare b'u Burundi benshi bakaba basubiye mu gihugu cy'u Burundi. Bahunze bava mu mujyi wa Bukavu berekeza muri za Kamanyora, aho barimo kujabuka berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ese koko ibyo Generali Neva arimo gutangaza byaba ari ukuri? Aravuga ko abarundi bakwiye gutekana, ko yaganiriye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda, ndetse ko abari biteze ibitero by'u Rwanda mu Burundi basubiza amerwe mu isaho. Aya magambo ya Generali Evaristo Ndayishimiye yaba yayatangaje nyuma yo kubona yuko M23 irimo gusatira umupaka w'u Burundi, ndetse ayatangaje nyuma yo kubona ko igisirikare cyigwe cyatsinzwe ruhenu muri Kongo. Ibyo Generali Neva arimo gutangaza rero ni ukuvuga yuko ari ukwemera gutsindwa gukomeye, ndetse arimo kwihohora ku barundi. Yabwiye yuko igisirikare cyabo kirimo kwitwara neza muri Kongo. Muri aka kanya turiko turavugana, abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umujyi wose wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda na Kongo. Abarwanyi ba M23 bageze ku mupaka wa Rusizi. Ibice byose by'umujyi wa Bukavu izi nyeshyamba zirimo kubigenzura. General Evaristo Ndayishimiye rero ubwoba bwamutashye. Generali Neva afite ubwoba ko yarwanyije M23 none agiye guturana na M23. Arabyifatamo gute? Yatangiye guharura inzira ndetse no kwerekana yuko u Rwanda atari ikibazo, ndetse hari n'amakuru avuga yuko General Evaristo Ndayishimiye rwose ngo yaba yiteguye guturana na M23 neza. Generali Neva arabona ko ibintu byamukomeranye nakomeza kuzana agasomborotso n'akanyaro, M23 ishobora kumukosora. Ubu rero arabona ko bagiye guturana, ndetse ngo yatangiye guhindura imvugo. Aravuga yuko bazaturana neza ku mupaka wa Kamanyora ndetse na Uvira. Hashize iminsi abasirikare b'u Burundi barimo kurungikwa muri Kongo ngo bajye kurwanya M23. Aba bose ntago babishoboye. Mu minsi ishize abasirikare bakomeye b'u Burundi baguye ku butaka bwa Kongo. M23 yarabashaguye. Muri iyi minsi rero abarundi barimo gukizwa n'amaguru bagahunga urubuga rw'imirwano bakisubirira mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva arabibona neza ko igisirikare cy'u Burundi cyatsinzwe muri Kongo, ndetse Generali Neva arabibona ko igisirikare cya Kongo abafatanyabikorwa bacyo bose batabashije gukubita M23. Ubu rero M23 irimo kwerekeza ku mupaka w'u Burundi. Ni ibintu biteye ubwoba cyane Generali Evaristo Ndayishimiye, dore ko yagiye avuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23 ndetse akikoma cyane igihugu cy'u Rwanda. Ubu noneho amaze gutangaza ko nyuma yo kuganira n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda rwose ngo ibitero yagiye avuga ko u Rwanda ruzagaba ku Burundi ngo ntabwo bikibaye. Mu magambo yiwe Generali Evaristo Ndayishimiye abinyujije ku rubuga rwa X yagize ati: inyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu bigenzi by'u Rwanda, abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi nibasubiza amerwa mu isaho. Ariko abarundi b'umutima mwame mugavye kuko nta wuzi umunsi w'igisuma. Aya niyo magambo yatangajwe na General Evaristo Ndayishimiye. Ariko kandi muri aya magambo aravuga ko abarundi bakomeza gukanura ijisho kubera ko ngo nta wuzi umunsi w'igisambo. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko Generali Neva nyuma yo kubona yuko M23 irimo gusatira igihugu cy'u Burundi
ibintu ngo byamubanye bibi cyane, ndetse agerageza kuganira n'abategetsi mu karere k'ibiyaga binini. Bamugiriye inama yo kudakomeza gushotora igihugu cy'u Rwanda, ndetse bamugira inama yo kudakomeza gutangaza ibigambo by'ibitutsi amaze iminsi atangaza ku mbuga ngurukanabumenyi. Kuri uyu munsi rero General Neva amakuru atugeraho nuko afite ubwoba bwinshi, ndetse yagiye atangaza ko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izafasha Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Icyuka cyo kurebana y'ingwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi kimaze iminsi kirimo kwiyongera mu buryo bukomeye. General Evaristo Ndayishimiye amaze iminsi avuga yuko u Rwanda rushaka gutera u Burundi, ndetse muri iyi minsi General Neva yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda nikimutera intambara itazarenza amasaha 2, ngo bazaze turwane, intambara ntago izarenza amasaha 2, niko General Neva yabyitangarije. Uyu mujenerali kandi ubwo yari ari mu ntara ya Kirundo ihana umupaka n'igihugu cy'u Rwanda, yavuze ko u Rwanda rudashobora gutsinda u Burundi, ngo u Rwanda ruzaze barwane. Aya ni amagambo akunze gutangaza cyane, ndetse amagambo gashoza ntambara ya General Neva ariko arabica bigacika mu gihugu cy'u Burundi. Yateguje abarundi ko bagomba kuryamira amajanja bagahangana n'umwanzi avuga ko ari igihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu rero General Neva arasa nkaho arimo guhindura imvugo. Aravuga ko u Rwanda rutagiteye u Burundi, aravuga ko ibitero byose yagiye atangaza bitakibayeho, ndetse akemeza yuko nyuma yo kuganira n'ibihugu bibanyi by'u Rwanda ibitero yajyaga yikanga ngo ntago bikibayeho. Gusa abitangaje ari uko M23 yamaze neza kwegera umupaka w'u Burundi. Abihweza vya politike bakabona ko ari mu rwego rwo kugira ngo atangire gucubya umwuka mubi urimo kugaragara mu karere k'ibiyaga binini, dore ko yagiye arega u Rwanda ko ari rwo M23, ndetse akavuga ko M23 itabaho ahubwo ari abasirikare b'u Rwanda barwana muri Kongo. Abarwanyi ba M23 bamaze kwemeza ku mugaragaro ko bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo, M23 imaze kwemeza ko yamaze gufata umujyi wa Bukavu. Abarwanyi benshi ba M23 bagaragaye mu mujyi wa Bukavu. General Byamungu urongoye urugamba rwo kwigarurira umujyi wa Bukavu yagaragaye mu mujyi rwagati arimo kuganira n'abaturage, ndetse ahita atangaza ko M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. General Byamungu wa M23 yageze kuri Place de l'Independance mu mujyi wa Bukavu. Yazengurutse mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wa Bukavu arimo kuganira n'abaturage. Yatangaje ku mugaragaro ko M23 yinjiye mu mujyi wa Bukavu, ko yamaze kubahora abaturage, kandi ko FARDC n'abazalendo bamaze kuzinga utwangushye bakirukanka bakava muri uyu mujyi. Amakuru arimo kuva mu mujyi wa Bukavu arimo kwerekana za video ndetse n'amafoto menshi cyane y'abasirikare ba M23 barimo gukomerwa amashyi n'abaturage mu mujyi wa Bukavu. Amabarabara yose yo mu mujyi wa Bukavu arimo kugaragaramo abarwanyi ba M23. Abaturage barimo kubiruka inyuma bababyinira ndetse baririmba indirimbo z'intsinzi. M23 muri kano gatondo k'igenekerezo rya 16 yigaruriye ubugenzuzi bwose bw'umujyi wa Bukavu. Bwana Bertrand Bisimwa urongoye M23 nawe amaze gutangaza ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Yavuze yuko abaturage bo mu mujyi wa Bukavu bamaze kubohorwa, ndetse yerekanye za video zirimo kugaragaza abaturage bishimye barimo kuririmba indirimbo zihayagiza General Makenga, ndetse barimo no kuririmba indirimbo z'intsinzi mu mujyi wa Bukavu. Bwana Bertrand Bisimwa aravuga ko M23 yabohoye abaturage, ndetse akavuga yuko amahoro n'umutekano bigiye kongera kugaruka muri uyu mujyi wa Bukavu nyuma y'igihe kinini cyane ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi ndetse n'ubusahuzi birimo kwimonogoza muri uyu mujyi wa Bukavu. Amakuru kandi arimo kuva mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko ibikorwa byose by'ubusahuzi byari birimo kubera mu mujyi wa Bukavu byamaze guhagarara.
abarwanyi ba M23 bakinjira mu mujyi wa Bukavu. Abasahuraga bose bahise babihagarika, ndetse amakuru aravuga yuko ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi byamaze guhagarara muri uyu mujyi wa Bukavu. Liyetona Koloneli Gwiringoma uvugira abarwanyi ba M23 nawe yatangaje ko umujyi wa Bukavu M23 yawigaruriye. Liyetona Koloneli Gwiringoma uvugira M23 yagaragaye ari imbere ya Place de l'Independance, yagaragaye arimo kwifotozanya n'abarwanyi ba M23 ndetse bagaragara barimo kubyina intsinzi, bavuga ko inyeshyamba za M23 zimaze kubohora umujyi wa Bukavu. Bidasubirwaho M23 yamaze gufata umujyi wa Bukavu. Ibice byose byo mu mujyi wa Bukavu birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abayobozi ba M23 bamaze gutangaza ifatwa ry'uyu mujyi wa Bukavu. Kuba rero M23 imaze gufata umujyi wa Bukavu ni ikimwaro gikomeye cyane ku butegetsi bwa Tshisekedi. Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yagerageje kubuza M23 gufata umujyi wa Bukavu, ariko M23 yamuteye utwatsi. Muri aka kanya turiko turavugana, ibyishimo ni byose mu mujyi wa Bukavu. Abaturage barimo kubyina intsinzi. General Byamungu wa M23 arimo kugaragara mu bice bitandukanye, arimo kugenda aganiriza abaturage, ndetse benshi barimo kugenda bazamura akaboko bagafunga igipfunsi berekana ikimenyetso cy'intsinzi ndetse n'ubutwari ku rugamba. Mu masaha ya gatondo kuri rigenekerezo rya 16 nibwo abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko Tshisekedi ibintu byamukomeranye. Tshisekedi yari yamaze gutangaza ko umujyi wa Bukavu urimo kugenzurwa na FARDC. Tshisekedi yari yarongoye inama y'umutekano, ndetse yari yamaze kuvuga yuko abasirikare ba Kongo barimo kugenzura Bukavu. Ibintu byahindutse mu kanya gato cyane. M23 niyo irimo kugenzura uyu mujyi wa Bukavu. Mu gihe rero M23 irimo kugenzura Bukavu, ndabamenyesha ko muri uyu mujyi FARDC yatayemo intwaro nyinshi. Harimo kugaragaramo ibitwaro bikomeye, harimo kugaragaramo imiduga ya gisirikare, ndetse amakuru aravuga yuko byinshi mu bikoresho FARDC yari yinjiranye muri uyu mujyi wa Bukavu yabitayemo ikongera guhunga. Abasirikare ba Kongo bagaragaye birukanka cyane barimo guhunga, ndetse bamwe bagiye n'amaguru berekeza mu majyepfo ya Bukavu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko bamaze kugera muri za Kamanyora, abandi barimo kwerekeza muri Uvira. Abamenyesha amakuru bo muri Kongo bose bamaze kwemeza ko umujyi wa Bukavu wamaze kugwa mu minwe y'abarwanyi ba M23. Abamenyesha amakuru bakomeye barimo Stanislas Bujakera, abarimo Steve Wembi ndetse n'abandi bamaze kwemeza ko umujyi wa Bukavu wafashwe. Ibimenyesha amakuru by'Kinshasa nabyo byamaze kwemeza ko umujyi wa Bukavu wafashwe. Ibingibi rero byatumye ubutegetsi bwa Kongo bugaragara nabi, kuko bwari bwamaze gutangaza ko FARDC ariyo irimo kugenzura Bukavu. Ese byagenze gute kugira ngo FARDC irare muri Bukavu ariko buke mu rukerera M23 ibavudukana? Niki cyabaye? Byagenze gute ko mu masaha y'ijoro M23 yari irimo gusubira inyuma yerekeza muri komine Bagira? Byagenze gute? Na yahe mayeri akomeye cyane yatumye M23 yigarurira uyu mujyi wa Bukavu? Ibi byose rero nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu, tubabwira ingene uyu mujyi wafashwe. Habaye operasiyo ikomeye cyane, ndetse M23 itsinze igitego gikomeye cyane. Iyumvire nawe uko byatanguye, ndetse nuko M23 yigaruriye uyu mujyi wa Bukavu. Muri iki gitondo rero ibintu biratunguranye mu buryo bukomeye. Ibirimo kubera mu mujyi wa Bukavu ni nka bya bindi mwarebye mu mafilime yo muri Amerika. Ibibereye mu mujyi wa Bukavu bitunguye isi yose. FARDC iratunguwe mu buryo bukomeye. Ubutegetsi bwa Kongo buratunguwe mu buryo bukomeye.
mu ijoro ryakeye perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yashyize igitutu ku barwanyi ba M23 ndetse abategeka ko bagomba kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. Murabyibuka ko mu makuru yacu yabanje twababwiye ko birimo kugaragara ko M23 irimo gusubira inyuma. Byari byo rwose, M23 yari irimo gusubira inyuma, ndetse abamenyesha makuru bo muri Kongo bari batangiye kwandika ko FARDC ariyo irimo kugenzura umujyi wa Bukavu. Byari byo rwose. Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yahamagaye Perezida Tshisekedi maze ngo bemeranywa ko M23 igomba kuva mu mujyi wa Bukavu ndetse ikarekura n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. M23 yabibemereye ndetse yatangiye gusubira inyuma mu ijoro ryo ku igenekerezo rya 15 rishyira igenekerezo rya 16. Abasirikare benshi ba Kongo bahise bisuka mu mujyi wa Bukavu. Amakamyo ndetse n'amakamyoneti y'igisirikare cya Kongo yagaragaye atwaye abasirikare benshi ba Kongo barimo kugenda bisuka irya nino mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu. Icyo batari bazi nuko M23 yabateze umutego karahabutaka. M23 ntabwo yagiye kure rwose, yagumye mu makaritsiye ndetse yerekana ko irimo gusohoka yerekeza muri komine Bagira. Mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 16, abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ba M23 bagaragaye mu mihanda barimo kwerekeza rwagati mu mujyi wa Bukavu. Bagaragaye kuri Place de l'Independance. Nshuti banywanyi bacu, mwebwe mukurikirana Iyakure Official, ndababwiza ukuri ko urugamba rwo kwigarurira umujyi wa Bukavu ruraza kuba urugamba rukomeye cyane ruzajya mu mateka. Abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 basuzuguye Tshisekedi ndetse basuzuguye Emmanuel Macron. Babakubise icenga rikomeye cyane rya gisirikare. Ubungubu muri aka kanya turiko turavugana, ibice byinshi by'umujyi wa Bukavu birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. FARDC bya bitwaro byayo yari yazanye mu mujyi mu masaha y'ijoro byongeye kugwa mu minwe y'abarwanyi ba M23 bamaze kubicakira. Amakuru arimo kungeraho muri aka kanya aravuga ko abasirikare ba Kongo bagaragaye birukanka cyane n'amaguru, ndetse abandi bakaba bahisemo kuvanamo imyenda ya gisirikare kuko M23 yongeye kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ibintu rero byatangiye guhindura isura mu masaha y'ijoro. Ubundi kuva ku igenekerezo rya 14 mu masaha y'ijoro, M23 yari yatangiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo M23 yiriwe mu mujyi wa Bukavu. Ibintu byahinduye isura rero mu masaha y'ijoro ubwo perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yahamagaraga generali wa M23 ndetse agahamagara na perezida Tshisekedi. Amakuru aravuga yuko perezida Tshisekedi bamwijeje rwose ko M23 igiye kuva mu mujyi wa Bukavu, ndetse ngo generali Makenga yari yamenyeshejwe ko abarwanyi biwe bagomba kuva mu mujyi wa Bukavu. Biravugwa ko Macron ubwiwe yihamagariye muri M23 akababwira ko bagomba kuva mu mujyi wa Bukavu. Babimwemereye, ariko icyo bamukoze kirakomeye cyane. Bamusuzuguye rwose ndetse bamukinnye umukino wa gisirikare. Mu masaha y'ijoro ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwakoze amakosa akomeye. Ubutegetsi bwa Kongo nyuma yo kuvugana na perezida Emmanuel Macron ndetse akabizeza ko M23 igiye kuva mu mujyi wa Bukavu, ubutegetsi bwa Kongo bwahise busohora itangazo bumenyesha abaturage bose ko umujyi wa Bukavu urimo kugenzurwa na FARDC. Ibingibi byakozwe nyuma gato yuko inama y'umutekano yari imaze guterana i Kinshasa irongowe na perezida Tshisekedi. Rwose bemeje ko umujyi wa Bukavu wari urimo kugenzurwa na FARDC. Nyamara icyo batamenye nuko nyuma y'akanya gato cyane inyeshyamba za M23 zari zigiye kongera kwisubiza uyu mujyi wa Bukavu. Mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 16 ibintu byahinduye isura mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bafite intwaro zikomeye bari mu miduga ya gisirikare kandi bari kuri morale nyinshi ya gikomando binjiye muri uyu mujyi barimo guhirika icyo basanze cyose cya FARDC.
hari abasirikare ba FARDC bazanye akanyaro maze bararaswa ku manywa y'ihangu. Hari abagerageje kwitambika M23 ariko babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. M23 yinjiye muri uyu mujyi nta mikino. M23 yasuzuguye amabwiriza ndetse n'ibikangisho bya Perezida Macron w'igihugu cy'Ubufaransa. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikiranye amakuru n'ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu birimo guhindura isura mu buryo bukomeye mu mujyi wa Bukavu. M23 irimo kwinjira mu bice bikomeye cyane by'umujyi wa Bukavu. Biravugwa yuko Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa ibingibi biza kumurakaza mu buryo bukomeye. Perezida Macron yari yizeye ko M23 igiye kuva mu mujyi wa Bukavu, ndetse yari yijeje neza Perezida Tshisekedi ko zino nyeshyamba rwose zivuye mu mujyi wa Bukavu. Ni nako byari byagenze. M23 yari yatangiye gusubira inyuma, ariko yari amayeri ya gisirikare, kuko mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 16 abakomando ba M23 noneho bagarutse ari ibihumbi n'ibihumbi barimo kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu. Perezida Macron mu kiganiro yagiranye na Perezida Tshisekedi yavuze ko bemeranijwe ku ngingo zikurikira. Abinyujije ku rubuga rwa X, Perezida Macron yatangiye agira ati: naganiriye na Perezida Tshisekedi ku kibazo cy'umutekano muke uhangayikishije muri Kivu y'Amajyepfo. Twemeranijwe ku ngingo zikurikira. Twasabye ko hajyaho agahenge k'imirwano kikubagaho, agahenge k'igitaraganya hagati y'impande zirimo kurwana kandi kagahita kubahirizwa. Twemeranijwe ko M23 vuba na bwangu igomba kuva mu mujyi wa Bukavu. Perezida Macron yakomeje avuga yuko hagomba kujyaho rwose uburyo bwa nyabwo buhamye butuma abategetsi mu mujyi wa Bukavu bagaruka, ndetse n'abasirikare bakagaruka mu mujyi wa Bukavu. Hano yavugaga abasirikare ba leta ya Kongo, abasirikare ba FARDC. Ikindi kintu yavuze ko bemeranijweho, yavuze ko M23 vuba na bwangu igomba kuva ku kibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo gikoreshwe n'indege zijyanye ubutabazi muri kariya gace. Emmanuel Macron rero yasoje inyandiko yiwe ku rubuga rwa X avuga ko yasabye igihugu cy'u Rwanda gushyigikira ibi byumvikanyweho. Amakuru rero aravuga yuko M23 nyuma yo kumva ibyari bimaze gutangazwa na Emmanuel Macron rwose babaye nk'ababimwemerera, ndetse berekana ko basubiye inyuma. Ariko ntago bari basubiye inyuma, ahubwo kwari ukumujijisha ndetse no kumukubita icenga rya gisirikare. Mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 16 M23 yeretse Macron ko ari umusivile. Bamweretse ko ari umusivile rwose. Bamweretse ko intambara bamurusha kuyirwana, ndetse ko batitaye ku bikangisho by'Ubufaransa. Nyuma yaho Emmanuel Macron rero yavuganiye na Tshisekedi. Ubutegetsi bwa Kongo bwizeye rwose ko M23 itangiye kuva mu mujyi wa Bukavu, maze bahita basohora itangazo bavuga ko igisirikare cya Kongo aricyo kirimo kugenzura umujyi wa Bukavu. Byahe byo kajya, FARDC yamaze guhunga. Muri kano gatondo umujyi wa Bukavu urimo kugenzurwa na M23. Ndasubiramwo ngo M23 ntabwo yigeze iva mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu urimo kugenzurwa na M23. Igisirikare cya Kongo cyakubiswe n'inkuba. Ibyakibayeho n'akamaramaza kuko M23 ibakoreyeho operasiyo ikomeye cyane baziga mu mateka y'imirwanire mu buseruko bwa Kongo. Kugeza ubu turiko turavugana rero abarwanyi ba M23 barimo kugaragara mu bice bikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu. Abamenyesha makuru bo muri Kongo baravuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi ari ubutegetsi bw'ikinyoma. Ubutegetsi bwa Kongo ngo bwabeshye abaturage ko umujyi wa Bukavu uri mu minwa ya FARDC. Ariko muri kano gatondo mu mujyi wa Bukavu abaturage babyutse barimo kubona abarwanyi ba M23 irya nino mu mabarabara, ndetse abaturage baravuga yuko Tshisekedi ari umubeshyi ukomeye cyane.
Kisekedi rero M23 yamukoresheje amakosa, ndetse perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe M23 iramukosoye mu buryo bukomeye. Amagambo yose yatangaje yabaye imfabusa. Emmanuel Macron nawe yabuze ayacira n'ayamira, kuko M23 rwose yamaze kumwereka ko ititaye ku bigambo byiwe arimo gutangaza.